كيكي رازر ام سباسيتا دكنكو تو لقال دنگ امريكي برنامج كردفيزيون ما دخص الربشة هي لانيا شر تايبتي د اوبراسيون غزب فرات ده işte ببيسن نها آگاهیان هر نوچینه سلاف اشتر و حمی تماشاوان دکم براستی شخوار اف حمله هانه دوام دکه افده مقدریش چی بویه سی مرحله درباس بونه مرحله سیاد دوام دکه مرحله چنبر کرنا رقای و رقای توایی تیغ چنبر یدش دنیا هنکی خود بکن در دورای خود بکن اواد هیلا باکر ده هیلا روش آواد حتی آستکی پر مثلا چوبو مثلا هیلا باکر ده هنجیا 5 kilometre giyaşları neziki bacare rakayı. Hela rojlat heneki dereng mabu. Avaji beri çend roja ija bazka kidin juda hat khastin gori hat ser ittifaq verin le gurfa tensiq ed ağazaba farat edi. Bazka kidin derket avaji takriben divan rojana de بدها بندو مزرعي بچوك وإنكي أورته وانا خلاص كرنه رزقار كرنه قالك جرا شري بچوك ياجي شري أورته دركتن قالك داعش دبي حملة دي هاتو كشتن جخوا قابات داويجي باسكي داويجي أوجي بكورديناسيون بتنسيق دي أورتا وهزين هفانوانيانا من التوي بسرپرشتيا أمريكا هاتي دوام كرن بيزي أمريكي هوائي دوی مرحله کشید مشارکت کرد به پر به اکتیف آواناجی دور هما 20 کیلومتر زیاده تر شونه باورن دم کرد ایدیوی چمبر بچکی فره بجیره چمبرا داویج عالی روجلات و باکور و روج آواد و تمام به دوراره قای خوش عالی باشور بجی جنبه فرات دی اواهنکی هما دوغار چمبر گیریه Yani kijan Ali de 5 kilometre de 5 kilometre kijan Ali o Aliye'den cıkaz nezik bunu hezin ve Ali Bakur'de gerek Aliye'de mesela yaşlı mahallece 4 kilometre niva kemi cili yaşlı 6 kilometre 7 kilometre ama ega حملة أول حملة دار تسبيكر الشور هنا جي شخوا خوازم ويجي بيجن يعني حملنا يعني حملة أول شيء وسكني آدم تسبيكرنا نوايا شردنا فهمتو دوام دکه اره ایرو باسکه دن اوی آلیه روشلات پیش کرد لی باسکه روش آواجی هی پیش کبه هی بیتر خواستن گاو که یعنی دخواستن فور وقت چنبرک گلک تنگ هدی حاضریک بکرد جبو ایدی رزگار کرنا باجیر جخوا اوی باسکه گزبیشیم باکوری رقایده همه گیاشتنه چپره پاراستنه داعش'e kemin hedi diyaşlığı astı. باشه لعلیه روجلت باوردک مدیا جهانی بگرانی سر داد سکنه کو هزن هسده کتنه پارزگاه درزوره از تو خواستم تو و نقطه جبه خالجی چی تماشاور دنگ امریکا رون بکی چیه راستیه و ev bazı roşlat despekir hele kavat edin bu o dünavraji meclisa derizori araşgari hatı çekirin ve meclisa derizori araşgari ve ji khost tevli ve gava hani arzgar kırna raqaybe ve avana aşkareci da gafti xod gotin jimera rezgar kırna raqayji hine rezgar kırna derazori jiber bir havi avana ji dibin siyah şwa parçakje ezen Suriye Demokratik اواجیش عالی مکمنی و پیش بچور ancak دوی پیشکتر آوانده گلک منطقه اداری گریدایی محافظه دیر زوری ولایت دیر زوری آبریر گوری تقسیماته ev günde hani gelen şey mesela sabah alkhire gelen günde hibaye varane ev güçlü yarata deriz öyle. Ancak armanc belki mesajek varı kurt heyette de jibo deri jibo ahli deri jibo ahli tevlebuna ahli deri ne vakit henek dibejin kavatek küçük buna yani mesela geri dera zore bitene ya 1400 şervani ve tevli şerihane buye. Ne hezek küçük şu hezevani de hayır. Le armanc jivi baskı hale orta rakayı deri xut bike u aliye rojhelat ve çemberi ser Daesh tanga bike. باشه هنک دیمن بلابونه که جالیه هست ده مدی آفیس مدیا را گهاندونه و گنده صباح الخير گلین شنین وی گندی گلک شابونو خا دیار دکن او یک یا دویجی
ji hezin ve çıkaz jiwan yeko diçile wan devara Arabın. Çünkü divan rojan David hinek nevis derketin ku YPG HSD gelek kiryanın xarab ji Arabara kirne wana sürgün kirne ez doxazım to ser ve yekê ji hinek baxvi. ji xwe birayê Robîn ev mesela tümî ev gelek hani opozisyonê ya dewletên herêmî ji bo armanjê siyasî dixwazin hemlak piraşkirinê hemlak xerakirinê ji hêzê Sûriyayê Demokratîk dewletên herêmî Tirkî vê îşî gelekî bûr dike opozisyona Sûrî gelek ji wanayê bêçare mane ew jî vî tiştê hani xwediyê nerînê şofînî ew jî vî şeklê hani propagandayê xerab dikin. Ancak me wê şaxê jî got, Doxtagirê spî jî me got, Medmin Bijê jî got, me got erdê me vekiriye û em van gazetejiya tenzîmê rêxistinê navnetewî êge heqê insana diparêze ê efû duwelî em her kesî karin qebûl bikin berawerin muraqebe bikin tişkîwarê tune ye. Divan jî divê hemla hanê jî de ji bo Ariyera Qayê jî gotin ancak rastî li ser erdê tişkî din nîşan dide millet dibe hûçima derek mane. Yani mesela jinekê digo em heqwasî arzan bûn li cema hûçima derek mane hetan ha. Hûçima zû çûn min bicê, hûçima ewr nehat Reqayê. Ma hûn nizan Reqayê ji min bicê mestirê milletê bêtir bin zilmê dimayê. Xusûsan ê derê jî hera ji xwe ew qetlîam û vecderê kirinê derheqê derê de yani ez bawerim insanekî hema nefesa jiyanê pêr hebû wê bixwaze ji vê zulma a Daişî xerab ez bawerim ewana giş dîstopê siyasînê armancê ê biflisane. Başa çıkaz Arap teda cî dikirin hezin ve peşin de kulvan devaranın. Çünkü hinek dibêjin Kurt dişin devera Araba dixwazin bêxin nav axaxa bê wê awayî jî hinek tê gotin. Ji xwe em hiç wek ser esasekî etnik bi rastî di Hêzê Sûriyayê Demokratîk de em nafikirin. Lê tevî hawî gişî ji bo ev kes negên armancê xwe van propaganda jî negên armancê xwe yek Hêzê Sûriyayê Demokratîk bi esas piraniyê wê mesin Erebe yek di ev hêzêge çûyê ji bo Reqayê wana ji xwe hemen ez karim bêjim sedî heftê zêdetir fesîlê Ereban û ketîbê Ereban e. Ev cenahê vê dawiyê çû sedî sed ji xwe Ereb bûn. Sedî sed ne tenê Ereb. Ehlê derê xwe bûn. Ê qewetê derê xwe bûn. Ji ber wê hawî jî ez bawerim mere têkeve cudatiya gorê de ewana Kurdin Kurd dixwazin tên Reqayê têkevin Reqayê de na ji roja ewil de qesedê yani Hêzên Sûriyayê Demokratîk eşkere gotiye em dibin alîkar ji bo rêzgarkirina wê em ne tenê ew bi hezaran leşker bi dehan ketîbe û fesîle û ev hêzên şervan hatine şêkirin divê dema hanê dige Hêzên Sûriyayê Demokratîk û YPG û koalisyona navnetewî ciwar bûne alîkar muaskera ciwar çêkirine kamp çêkirine tedrîba wan xelas kirine yani ez şer bêjim ji wextake hemla rêzgarkirina Reqayê dest pê kirî hetan ha zêdeyî 6-7 hezar insan ji rîfê Reqayê hema tevayî gencê wan tevlî vê Hêzên Sûriyayê Demokratîk bûne. Başa keke Mansur de hemen demede Tirkiye jî gotina xwe hember ve tuntur dike. O îro jî do ji her berdewamî daxuyanî ji karbdestên Tirk tên ku divê Amerîka alîkariya xwe bi HSD bu YPG taybet û HSD bi giştî rawistîne û ew Tirkiye dikare pêşengê hezekî nû bike ku ji Araba pêktê ew dikarin Raqayê azad bikin û her wiha xetek ji ku tê pêşniyar kirin em bêjin ji girê spî derbas dibe. Yani Tirkiye bi gelek planan te Tirkiye çima ew qas zimana xwe ji hember ve tund kiriye Brest Trump jî serokê nû ya Amerîka jî hîn jî siyaseta xwe Sûriye diyar nekiriye eşkere nekiriye. Hûn di vê warî de çi li Rojava Sûriye bi giştî Bakurê Sûriye hûn çi hêvî dikin bendewariye ve çi ne? Ji xwe bi rastî helwestê Tirkî heta vê derece hanê bi wî şeklî dijminane em tû meعنê nadîne. Yek ew imkanê wan derket tune ye nikarin yani mesela heta niha ji xwe îroj bû du mehê wan ketine medxela babê de yani girîşa babê de dikin nakir nikarin hîna sedî pazdeh ji babê xelas nekirine. Dod gotin me xelas kiriye em bîdî paqij dikin sedî pazdeh ji babê neketî distê wana de. Çima dibêjin me paqij kiriye vegave? Li ser çi dibêjin? Ji bo dixwazin
دعاية مثل بكن جبو قما أم إذا هاني سركفتي إيدي باب خلاص بو أم دكارن هر رقاي يا من بيجي وقا أردوغان دو ياجي دردور بيجي واحد ما يخورتي أكتيفي كاري نتيجة بقري هي هالبكي تجربة يكم داعش لكت الشر دبابي دبو أو جي تجربات بشهادتها هر كسي نه تجربات سركفتي بو تجربات فاشل بو از باورم بويو كاوي باتاقلقا كي و بفتس هجر زوزور كار بخاجي درخيليجي وهدي هات كشاندن وريستوكي ancak براستي استو مصلحات منفعات تركي وك ولات وك دو وك ملت دبي شيء هاني دنابينه باشا كيف لازم برسك دخازم تبكم قالوا هذا سوريا ديمقراطيك دجمنة تركيا هون دجمنة تركيا ده نا تجاري نما تركي دجمن اعلان كريه قلت ناويش عبير ما قلت يا ابا كاركي داقر كريه او تشكيدن لتجاري ما دجمنايتي تركي وقت دولت يا وقت ملتر نكري ترسيوي ما تم بانغوازيه براتيه شانديه بانغوازيه علاقات خوش شانديه اثباتاوي هاويجي 5 سال دستوري ده حق واس مشكله هبو بين كنترول اف سينور زيدي 500 كيلومتر قالك جارا دبن دستي هزين يبقى شيء دبون يكفي شك نهات تقاندم تبقى تركي بسدي جارا انساني كرد كشتن انسان سر حدود اگردن كشتن آویدن آلی دیاری زاروکت جو كشتن عائله كامل تنكرن استفزازات هر روج دكرن دي ساجي يبقى وخسريات ديمقراطيك وهزن لشگریه و بما فيهم حتى بداويجي هزن سوريا ديمقراطيك بالتوائي كاريبو هلوستك دوستانه نشان بدا جبو بلكي روجك ونسر الشيخ هلوستي دوستانه جبدو بده دي ساجي ناجي ابو هلوستي خداني وهلوستينه أري بس من دابوجي أبو دوباره دكما هل بس تا رهبريان نيو أمريكا سروك ترامب لهمبر سوريا هون چه دفكرين چه دخازم ببینن جيخوا حتى انها تشتيقتي خويا كرن سر عردي او هم شقاس موقفي رسمي قالك نهات بالنشاندان اللي راستيك هي او راستيها هاني تيد هركس بالطبقه لهمبر داعش قالك شركي مزن بكرن قالك شارع سري لسوري سياسي به اما از باورم اداره نهجي وي وارد بر دعايه وهنا حتى انها وقع هناك دمشين يا وكرا داري تركات دمشين يا هناك ديش تخمين ذكر تتشكي ترسي بها وشينا بويه ترسي و آليكاري هين بدر زيادة هاتيه هين آليكاري پر بويه هناك جانا دمشين بلكي آباد دما أوباما دهاتي قرار كرن عنجف إدارة ترامب كاري بو بسكر عنده ام في ورد دخوينن ام هالوسطى إدارة أمريكية فر بوزيتيف دخوينن فر باش دخوينن نتاني أو هيفيه ما هين بدر جي هي جبر قالك دشتا جبر دهيز سوريا ديمقراطيك ده بنقها چاره سريج مثلا سورير هي نجبو مثلا كردي تاني يعني هيزك ديمقراطيك هيزك تربونه قبول دك هيزك تعددي يعني قالك آلي ددنه همي بكاتي سوري كاري دندري خود تمثيل بك جبر بي هاوجي ام بروجاك انساني هجايه اداره امريكي دستك بك ام ورد بينا باشه biraz Nasracı Mansur şevirmen de fermandariye geçti Hezin Suriye Demokratik em pır spasiyet edik. مصاب جواره وشتلاف جواره وحمود تماشا وانا الجارك Gerek spas.